Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Tabuk thangai tongan manai bai. Google Bazaar tam ninke ani pickles ni container pai thangka. Ta pai thangai tongchung. Ninke an manai finally jalpa sang khabo. Ni comment na khai congratulation chadibo no but jalpa sang kha hang tabuk pini entrance in bai chang bona boro boti khainai. Longan next vlog o sanai. And an kang ma sau kyang an expect ka kha buni chadi hinai. For sure sanai ang. But not to wait ma khainai because you know it's a time nango ke I get on the pass kok sana musun ya because it's dukho nang hai bongo ka men jong sanai jong che wait khai di diksha nó chalong nai ta bo chal tang tap kai tuma chalong nai ta ba no samuta kin nang aza si shin ni ta bo khole bo sem na si pa sai dong ta za si shin ngang sa ta ta bo dang hui la ro ko tong bo za ko ni sa tang bo bo chong ka ba na si shin ya za ka nai মানে রাঙ্গো ফেরা ফিরিং লাইখাবলা কেবল বিশেষ যে নাংমানি আমসে বিশেষ গোबां সানো গাव गाव सामान बागे आं साखादा माने आमसे रि हान आमसे बसाव तालाम दिनाय अ नों को आजासे सिनि जरो खादा ता मार्टिन दा अदनो दंबा गाबनो सादो गिदिं गिदिं बखर tungu marke tungu tep tungu tabu ke ram sanai kuma Dinji mo thanai ani bo aba fakok jak but heavy weight khai mangala because bo fakok jani bagai am doctor mana khai ta am se heavy weight ta khai ni la phana ang ji mo thanai gam to khai gala but ang ma ja phe ka khai asne but ki kisa khai nai kisa khai nai nang secret level ma khai kin ba an man anya trust khayo ro vlog nai pe ne ama khana nai pe ne to khana upload khai na ba ta bang thangai tong Google Bazaar and ta ka se kok ke tini ang ani manai no ta na no juga nai mai chan nai kisa income khai mani bagai kisa juga bukan income khai ma ba ke kamu kisa mang ma ba kisa nong ni support ba aku mana bagai dapat mana ka tini jika nai mai chan na ya kosan manai pas kham ba gam really happy and bos sai support jong mani bagai bini hard work ni bagai chim kini hangai aja na chan na ja salo lấy cho họ mạnh kia trả lại cho họ đến cái bác ấy tôi xong bữa là tháng chín này nên tao sao mà toàn viewer xuống nó mà sao mà xin mua đâu why more off because you are going home that's why ছেলে তো আনতে হয় tôi có kidding lại nữa ba তোমারই মা ছেলে mà tôi xong nó change khai cả tao xin kia sao lại thằng lại cái mà tôi xong vậy okay có mà tôi này gì taken অনেক ডাব দুখং যাক because নানি মই রাং কালে খামনি 500 মাও জায়গা 100 200 হ্যাঁ 10 কেজি বাড়ি খা oh my god taken 10 কেজি বাড়ি মা দেখাইন তো না okay matus ni oh my god my face okay matus Nentam salamu sari. Nentam salamu sari. Nentam salamu sungan kan tam min sinamu sagari. Ane ekdam satari kan nentam salamu sari. Kawari thani. Already cover jang kan ngomong tam salamu sari. Hey guys. Uma. Kap thangai tong exam rani bagai yang. Ane ma thangai pa kethiyo. Nge ani baba bo thangai an baba taum sapai tro parani. Nga bon talang liya ma bo thangi pekan baro thiu ke baro thiman bagai bob ma thata parawo tabo ke ang thangi to exam nan bagai da exam ko second AIB exam all India bar examination ga bata mun ke all India bar examination ta mo gang second one abong kha ye LLB pa ye advocate ngani bagai exam di ba semia kita ta thangi to ang exam ngani bagai are ma ke angan mana khana hone because ang every exam o je kono kaisa quarter exam on parents always ma tongan ma tongan kan baba ma tongo mane almost clear baba ma tongo but kini kan ma kere kang onek sam du khunang hi tonga sai jung ni thangai dong bagai je ni vlog nong no phunok neng pa exam pa ka sana nyong no hello guys vlogging khaya balo khang marke because an exam bochori tongmana no khna an exam thangmani din ke an exam sunday o tongmani ke exam remani pore
Ani hamse ke mood hamyang kha because question paper no gan pura joto mood tong mana joto mood hamyang i thanga bo inge baksa sama tonga no baksa bor ro ki AIB exam onek klai hinai seriously sao pura judicial level ni pura exam phai mai feeling khonek am se tough the toughest phai kya inge ang ma tongo this time pass ngalak December tek barang nayo December tek bar exam maranai because ba sanai tam ba ba klai siblani sanai kelaya je pora mana rong bai kelai inge ang ani maximum friend rock December ma rebai ni fu because angle mali ang onek tough nang suka mar ke ang seriously onek tough nang jaga question paper rong man ta ang ani yak pra kli suka mar ke 20 minutes ang pura ang kun phan nugle pura blur ngai thanga question paper kun phan nugle ang blur nang am se ka nervous ang kam se kiri kha pura blur pai kha do an ma senior sama tongta bai ta gym ni bai bong ke to last year no advocate mangkha enrollment mangkha ke bai sama tong manai nang jise kirinai am sung no ni exam chayang nai hine thing no sama ni bai nang jise kirna man chayang nai tong ungna tong mane ungu inke sem 3 hours ma no do a 3 hours bai ke light thangka bai ke somai thang kun phano semali ang chini ku negative marks kari do ang to jagan tukar ka chakam hun chong do because in the MCQ exam phai ma ba ang wan chuka jo jagan ma epan jon tukar ne wan chuka a tukar na hani pan se somai se mali ang tuka pan se ri mali mane am sekaye tam sanai abono porimang naitung mang bokrok ani prachama yang thanga inke a bhai ke no ang hayo tuka bori mali feel bad for myself inke tabuk inke te jamo tek bar exam mane December tek bar attend ma khai jaw nai ta ngayang kana ma pickle khaina ba reading to yang lete pet ring sak yang pickle khaina ba ready khai tonga na ma ngai ja tam mo soi pe kya ke chang ta bok sok nai tok bahan tok pi mai chicken pickle mai pork pickle no na ngang ke mo so dan bagai ma ni tha ke no bonang khang ke DM khai di ngai guys and pimples phai jaw ka tek bar pimples phai jaw ka pimples kari chong tong man tek bar pimples phai jaw ka ngai ke tabuk ang ambage no locking khane ni mane an pram mood kri tong mani ke den tuesday inke ang gym ro ko thanglia because like ani mood off tong mani ta mane tini bani mood off mi ab off sunday to ekdom off no off am sake pura hamia inke dolog bai kok saka dolog no sungka nong ne exam bahai kha haing ka borok bo sao chung ani best rokta ki etek braden ma khaina am suk bai tongala khaingala kan salai kata ke afur no mane kisa bakha relief kha ang chongkha ang simna ni grupo enrollment mangla khani chongkha te baksa friend ot ta fun ria ko bro ke ria bro December ne preparation khai am ke nang chong e wan chuka ang sim no nga no hne wan chung mani ta ang ke ola kan dolok bo saw kisa relief feeling ka happen no still bakha ram nai nyang i tongo because a je AIB exam happen ngle par judicial level hai exam feeling chuang ngam ba kisa bakha aram nai nyang i tong khata nge tabo tamo guys ekdom tam sanai din rogo prane la wati phuni sime wati wawani chata jara wati wakha ta pasa bai tong jaw kha ta wati wana bagi prano ko group tong gung khai inke gym to thangli ang guys kisa nogo tong rest khai kana family by time spend khai kana because mentally tabok ang stable ya pran stable lang jakang inke mental stable lang ani bai kisa tabok nogo tong spend khai kana emne buji mo thango ang buji mo thangamo haipun ang borok hohong khangete bo mental stable ang lag am bage ang machoka gym stable khaile no kono stable khaisine hine inke yang tabugan pickle bo songoi tong pickle bo deliver ma khainai mo wati waya ka to chao deliver khaimanai to fran rank ko tongwang rank ko paina kha guys no kano chaubai tama watio nang deliver khayam ti khai rank ko paine ang hne ang rank ko paina khanong no funuga na emne obang kan mani to ko 1 month kan kha rank ko paimani inke rank ko tongonya chawa ne rank ko tongoi nang deliver bo khaimang khata bo hai angke wati chate hungai scooty kawe ang deliver khayo haipano mane deliver khainai because an customer agam se ke borok ham mane yunang bakham yaram nang jago borok no borok bujiwan borok ran soba I'm so sorry ang no ko pickle wati phano deal order ma rakha to phone nang bo phayo bai ni mane like
customer by sometimes ang sa connected ngi pa yuta ika ang onek sa jo baksa customer rong no onek mane buji uta boroki o mane o bai ko chungno pickle deliver khaina bage wati phone phayu bai rokhni borok baksa status ro na ji bai o bai wati phone phayu pickle deliver khai payu dipodi bor phone deliver khayu rokhni am dekhe baksa rakhanke mane ang like ang onek feel mane onek kaham feeling uta like ang ani hard work khai tong mani kamungi tong o bhai feeling uta hinke amno tabuk iko ma tabuk songnai ang botang mane help khainai ang bo wak ban re pekha ke tok ban ki tinya ni ma ang ke se khaiman cho mane ki za man ang ke si chirman chiu ma mang chiri pe bekha because ana onek mood off tong mani hinke ang ekdom bisnani basana musing yang tong mani hinge mane ekdom seriously ang onek mood off ngi tong mani ta hinke am bagai ma no khai pe bekha tini maximum kamani ma no khai amne almost ani ma no khayu ang onek komse mane help khai mano hinke am bagai but tini gete bang mane help khailia because ani kubunya bkharam na yangi tong mani ano exam ni bagang omono mang wan chui tong omono wan chui tong kom kan ani baba song tani friends so kan bujir kha it's okay kunun ya mane first attempt am tin go next time o khaidi kunun ya first time C plus of all India bar examinations so tough tong go thing no onek tough no tong guys I don't know okay tabok nong no funok nai tamo khainai ingkora ni wak bahan rai paijak ingke yang ke tok bahan naji tok bahan boton tole ka jongo jaga no ingke seng wan chugoi tongo tabuk all India no khain all India ro honai hine ang ta wan chute bati wo container ta rilia ese packet paine paper paine abo bai rene wan chui tong because abo ngke nostro india fo ngke wan chui tong ta man aba jere rema chano khani chongoi tong ta let sita mang nai ngra na because I hope ki joto no perfect na nitai because joto mani perfect to khaimi ya but perfect khaine try ma khayo hai la guys sawan bai no funung nai asite vlog nai tong din और के मोसो गुरा खाइबे के नाइदी मिक्सचर ना माता बनाओ चिन चिकन yang चिनी pork लेटे पेट रेंग से तो इग्नोर खाइदी because अनेक मानी गोबां मन मा कुछ गतो हा ओके जों दा first time संनाय first chicken संनाय ना first chicken संनाय then pork दा नुगि मा माने खाना खाना दा खाबो गुरु मिटं जाव खामा के नाइदी क्या ना मा संनाय but to be honest maximum an mano songo abo kubino mano songo okay ko taw ma songo tongo because ma kari kon jaga choya ma thing no yang ki to chini rishum rock ready in paika guys honey chili pickles almost ready mami ka kamal yang ma amang ke almost ho ni bagai kusuku to ha guys ana wana bo follow khaidi Facebook Instagram o ama khula ya bang no khlo ro o khlo re yel ta sata please ana wana follow khaidi na go latest video na jamu khana ana ma videos nam nai Facebook o or comment khaidi ki aunty no videos nam dine ka ana ma te videos nam nai because ana ma upload khaidi o ram ta sata ta bang ana ma collab khainai ingeno collab khai kan ke please ana ma no an mani Facebook o follow khai di te go fan ke so hodi te ani mana ang doti no an mani bo YouTube channel kholo nai because like tam songmang ana ma songmang funong nai ang ka ang behind the scene na mani funong nai maximum je pika songmang wa jutona na ma song mane songmani je no thok jak mane am se din because मेरा मम्मी का हाथ का कमाल है बहुत ज़्यादा इनके yes नरो फाबट jala pickle si bumong ka J for ani mani bumong L for ani bumong kaya may jala ang kagabo hindi sini ani best friend na bumong tiklayo ani best friend ni bokhar order kamal to mo chole getting no thanks to my best friend tabo kana ni sini pickle ekdom ando kaya ekdom tu kai jar mo thongnai jar rasta man sob thogu mai ke nó review rồi đi bele ko thok ke sing da thok kom ka because basta customer thok kom di sao ja ja opinion abo masani hai basta nai de to ni opinion changam se ko khaimalia hai ba chang thok ki sama re nai no ke chang ko market ro fro jiske chang jampui ro fro ke te basta thok ka bang ma ne because thok ka ba ke se pickle han nosto nyango thok kom ke nosto wa ba gai
사과 좀 더 만에 까함 그래서 그다음 통화세 말을 내야 보노 사과워 사르르 그럼 강 와서 꼴자 오네 뭐노 할래 프라 모토 모이 똥카 아마 비니가를 걸어 비니가를 걸 때는 바이 모tom 더 비니가를 간 cái này एकदम có KFC này chicken hay smart nó hay motom đâu này sini pickle nó phải order ready có nung này kamu almost ready jadi customer na dengan double party bawali ya thang mangka dan apa gitu nung ada wakon kuning ya still jeng này raincoat kan nó phải cái sipayo wadi fakon kuning saya ta mana nó phải cái risk tong bele mai rong bong kokalanya nih ini kan hanya mata tam khai dong 어떤 자니 감자 막 하냐 막 khai nó cost to mak khai đấy cost khai cái bài kinh này cost khai cái si fall mà nó mình có thinh nó cái mà san sama tong ki pickle phang si bla này pickles phang lấy bữa mà tam mak khai này rang cái mà follow date women 이거 빌라비다니 프랑스 가면 khai này tao nó sao vậy cả cái ông bà cái tikle pe khado 이거 ban tikle pe khai cái nó bo 이거 tam sanai ani facebook ang upload khai pe khamot tikle me mane phunuk mani cái nó jan facebook ano follow khai ne ro yang ke facebook je ang bai friend ton ko nukhna ang tam pai khabo ko ban pai wang bilabitani सबसे best nang jagwang hobo na marke sao so ka marke je date women অনেক চাও marke motomo kyang oboni perfume fulo इनके आने परफ्यूम पाई थंगे हैंडल मसन बर्थडे वाने परफ्यूम गिव ब्रो दो अंग चाला सुका मार्के तो मोट और साइलाप करे मोट आंगा जिसने फुलो बॉडी मिस्ट विला बिटानी डेट वुमेन ने इनके मो इनके फर्स्ट टाइम बॉडी लोशन बो ऑर्डर खायो माने फर्स्ट टाइम फुलना बागे बट आंगा बिसे फुल लाइमानी अब बो अनेक परफेक्ट सुपर्ब साइलाप करे मोटो मानी इनके ताबो jangan मा game थंगी तंगो 그냥 블로깅으로 가야 소매만 또 소매만 소모냐 그래 소모니 건 바르도 소모요 가서 excuse,로도 아게 인게 구부구부 콜레스 덩프로 온가 인게 콜레스 덩프로 구구인 소매 그래 덩만 따고 인게 이거 সময় তং মানে সময়টাও তং because unemployed injak inke ang video khane chelero do video khane rok chelero marke kam bage tabun ke ang tam sanai ko video khaya mang tong hanke views sok phayang tong ko kubunya video khaya tong views sok phayang ai thango agini je views phano phayang ai thango ta inke ani a b exam ka sunday wo genuinely like tam sanai ang onek hardang kha because ani exam chali amsak I don't think so I this time ang clear khai mangalak but upcoming december to exam ngai chini ab ka fro marane tisha I feel like that kyang am bone mood of tong man yang gym ro thayang tong kha iko 2 days gym thaya miya thaya din bo thaya ka na sunday chima je mood of tong man ta mood of tong mani ka ban ma hon jagai tong kha ke ta relax feeling kha because ang chong mani ki ani simi no marks kom phai ne hne tang ang sim no feeling ne wan chung mani but jani baksa friend dog na dog bosau ki tek bot exam na hine ke sang I feel se relief khata mane ang siming yabla ne ngete baksa friend to ria khu ata wa ma jao nai december ro I hope pasang thong hedwa ke tough to onek chini phone time tough phone semia chini phone always unlucky ngi thango sana jangli ya por ekdom unlucky ngi thang chini phone je kono kaung ka chini phone unlucky ngo क्या अपन टाइम तक इंता गाइस क्या एनालिसिस करे क्या बक्सा ब्लॉग आना साया माने और इंस्टा को तो साया माने और यूट्यूब तो साया माने फेसबुक को जे कमेंट खाने रखता साया माने हमने साया माने कि को बाइनी बा आईलैशेस पहले शॉप खायो फोन को मोकल ठेपा जाक सिंग का बा ऑब्वियसली मोकल फिलिक कांगे ब्लिंक खागे तो नुकजंग नहीं बिले के तब और डायरेक्शन नुकजंग तो का बाइक आंगले हुइना बा हेड बा इनके तब तो अब बगे ना मास्कारा बाय मास्कारा आईलैशेस करिन बगे नो मास्कारा बाय और लिप ग्लोस ऑर्डर रमनी अब के मिया सपयो मिया सपयो मिया नागिरिन सबे के नाम इकबो अब ताबो टॉप 1 ट्रेनिंग चलि तंग मास्कारा पेरानोमा ता मीनिंग ना पेरानोमा मास्कारा आं आनी मास्कारा के आं पिंक कलर फ्रुदो मेबलिन इता के अब आम सक kaham no but am suk bo kaham ham ya bohon me do kaham na bo do tabuk tisa kenei maskara katal sok baca kaisa ka bubble maskara dang ka mo ta kaisa ke mo peranoma maskara ke ang kerni bisang na yamada bubble la semia bara bok yellow color pink at yellow color na bo ga ang kerni bisang combination na nyema ta bum bisa ke so bui awo no mang suggestion khayo awo mang training choli tungo so ang bo feeling ya ke so ang genuinely feeling ka mo kaham no best no na jaka man an begang best na jaka moro ani eyelashes na ikari kheta bo inko jaga ni real
mathai baga hangke kingma bro kana fun khaini tongwa fro gota mungkamo o ani o eyelashes ne baita ang shop khai pohai khai mokol basang dak dak singka ba eyelashes nukjang no bele head ba so abonta hangke I hope guys norok ani video na ena support khai na hangke hake na support khai din idea ni last vlog no 1.6k views kar katep kar di I hope norok ani video sajang na and ang mo video khai benong nol so kogro ki ang dile mang vlog khai na phono khai simaya because of this tamsanao situation main khai meng thango chelai thango vlogging khai ani boring nang thangwa gam bagai tabuk regular khai try khai jaw nai ko kok rizau kha lok sajao na by kok re kok ni billionaire na yan sajao na kok ni kun billionaire ya ne because always hai thango dong lo sao promise khai ke video khai ne have no tisha chelai thangwa gam ba tabu try khai jaw nai tek bar kok to am se rimai anong no but try khai nai daily ma upload khai ni video mane ko 2 din 14 din 4 din por upload khai try khai nai I hope nok sajang an video no nok support khai kang te ba video snap nai norok bo support khai kang bo selai tong demotivate ngo so tau khai play mang tong ne